Ta-ta-ta-ta-ta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ova. Hammangizga paka odam yo'q, odam kelmadi. Ova. Onacha men ham shu temani yana bir ezak ko'zimdan o'tiray. Так, что у нас здесь было? Так, чёрт возьми. Çünkü не менее важный темаларың biri, даже очень важный темаларың biri, benim fikrimce. Bu ham bizlerin, как говорится, Türkmenistan'ın demir yolları ve hava yolları. Uzadın içinde непонятный zatlar köp. Adamlar вроде бы bilet almaya baradılar. Kassaya barasana обычно. И кассада ya, как всегда, билет yok. Bilet yok. Реальный yok. Son уборщица satadı bizlerde bilet. Daşta duran bitte aracı satadı bileti. Или же tanışların bolmalı обязательно senin. Hazır taza za çıkardılar, online'da покупать edesen, bilet satın alasan, demiryol, или же hava yolları. İnternette ham мошенничество конкретно, не то что мошенничество, в основном arada duran adamlar var, которые продают 500 qimmat, 500 qimmat. Deslem. Давайте именно şu temanı absürt edelim. Şu günler nime? Beçeler oku yılı başladı. Aleyküm salam emmenize. Oku yılları, oku başladı beçeler Aşkavat'ta, oka püreyenler. Aşkavat'ta oka püreyenler обязательно gidediler, bilet aladılar. Bilet almalı boladılar reyslara, чтобы Aşkavat'a ulaşmak için. Lebap, Taşavuz'dan, Marı'dan gitmek için Aşkavat'a bilet aladılar satın. Kanda aladılar. Kanaka azap bilen aladılar. 15 gün önünden almak problema bizlerde. Mesela 10 gün önünden almak тоже problema. İnternetin özü вообще bizlerde problema da. Aslında şunu alı görsen. Теперь смотрите. Hemmemiz bilemiz. Mene yiyeceğim yanından çıkarmadı. Kasa barasan bilet yok. Вроде бы очередь duradı. 50'te bilet satıldı o. Очередь duradı. 30 dakikada bilet satıldı. И все, son biletin izi üzledi. Son nime başladı? Emmesi stoячий вид'da, emmesi dağıdılar. И bitte kassanın yanına baradılar. Bilet короче. Oyamaydı onun yanına var, bunun yanına var. Son adamlar tanış aktar başladılar. O takim obrazım bilet aladılar. Samolyotun çünkü bakası samolyot 120 manat arası, 196 manattan 120 manat arası da. Также zatlar poyuz bizlerde başladı kançadan 47 manattan вроде бы 60 manatçam kupe. Вот где-то вот в этом şu aralıkta biletler satıldı. Aleyküm salam emmenize taza gelenlere. Теперь kim nаживаться dedi? Ne için bilet yok bizlerde? Вот просто тупо nereye giderdi? Представьте, вот neyse самолет там определенно 300 adam 250 adam aladı. А поезд огромный такой, бара.
Bir kupe 4 adamlık, Aplaskart 6 adamlık. Nim üçün pustoy gidediler, polu pustoy gidediler. No bilet yok. Понимаете? Kimden alıp oladı? O самый вот такой satın alınıp oladır önleke проводник. Проводникten alıp bilesen. Şöyle ben okudum da yani Türkmen News'u başka neşirler okudum. İzdanyalarda. Такой zatlar yazıladı. Это просто bara bilmem adam mantığına sığmıyordu bilesem. И ним üçün bizler когда bileti bahası o 50 manat vakti bize gidemiz ona 300 manat 500 manat pul veremiz. Menin yakınlarım, menin tanışlarım öğünü Aşkavat'a gidiptiler. Lebap Aşkavat. Lebap Aşkavat. 2,5 milyondan bilet aldılar. 2,5 milyondan. Представьте себе. И kupe de fikir edesler mi? Yok. Kupe emez. 10 esse kımmat alıptılar. 10 esse. Потому что срочно gitmediler. 10 esse kımmat aldılar. 2,5 milyon o şakır şakır tanış üstü. Tanış üstü bilen 2,5 milyon aldılar. Uyam kupa emezlerini plaskart aldılar. Bizlerin şunu öğrettiler. 150 manat проводникlarda. Yok 150 manat emez. 300 manada. 300 emez 200 manat. O şu arada короче da. O samolyot 500 manat. Представьте 120 manat öz bahası bolsa zatta проводник başka yerden посредник tapıp alsan 500 manada alasan. Обычный bilet ha. Bunda nimeye kassa bizlerde koyuplar? Kassada satılmasa bu biletler. Nim için обязательно araçı olmalı. Nim için через online satadılar da, через online satadılar. Nim için şu platformaları işlemedi bunların? Ha? Adamlar alıbilmediler. Kassaya barasan alıbilmişsen. Realni satılmıydı. Yok dediler o. Poyza minsen pustoy o köprüsü. Понимаете? Зайчик bilen minenler dolu bolsa bizlerin da такой степени bilesizler как бы zat edittiler de bizler привыкли к этому da zayçıkın bolsa hem gidemiz. Zayçıkın bilesizler tam проводник bilen gepleşip 5-10 manat pulunu verip 5-10 manat emez. Sen bilesen nerede oturacağını. Birinin ayağının ucunda. Bu Sovetski Soyuz'da şondaydı. Bilet probleması vardı. O 32 yıl oldu şu zattan çıktık da Sovet Soyuz'da. Ama Sovet Soyuz bizlerden çıkmayan var. Türkmenistan'ın içinden. Тоже мучение var. И bilesizler mi? Şu zatın içinde самое страшное da то, что şu studentlarımız Aşkavat'a gidebilmediler. İşi gün bol oturan zat studentlar stradают da. Almak problema şu zatları biletleri. Bana karanglar TikTok вообще bara блин зачем такие вещи пишете? А? Почему? Я вас не могу понять. Нормально yazınlar o. Söylemeye gerek yok o. Allah bara. Теперь смотрите. Окей, билеты дорого, zat yok, как говорится. Nadzor yok вроде bu şu zatın üstünde. Çözecek yok. Bizlere öğrettiler kupenin içinde koridorda yatma. Yadınıza düşer ya aynanın önünde 13 saat, 10 saat, 8 saat yani yatıp gidediler adamlar. Uzak zada Aşkavat'a hiç yaparsan 24 saat. Вроде бы 24 ya 20 saat mi? Не помню уже. Adamlar yatıp gidettiler. Oturup kette hatınlar. Besler mi? Bu Berdi Muhammedov zada Aşkavat'da Aşkavat'tan arkadağa zad açacak kuracak bol oturan metro.
Bizler öğrendik плацкартlarda zatta gitmeye. Теперь давай к сути, да? Никто за это не отвечает. Никто за это не отвечает. То, что взятка var. Теперь последствияларını görelim. Срочно gitmeli adam tapmadı değerli bilet. Обычный bileti tapmadı. Немşede taksiye binedi. Doğru mu? Taksiye binedi. Taşavuz'dan gidiyor Taşavuz Aşkabat или Lebap Aşkabat или же Marı Aşkabat. Şurada самый опасный yolların biri Taşavuz Çarjov, Çarjov Marı, вот это вот все yol yok. Marı'nın hem Aşkabad'ın bir какой-то zadına yete verende Ахал velayetine gireninde уже нормальный yollar başladı. Şonaça bu taraf, короче, я не знаю, да, вот это Taşavuz, карта карасаңыздар, Taşavuz, Чаржов, Мары, они заброшенные, да, и также Балкан. Они заброшенные, абсолютно hiç kim карамиде, нахер никому не нужен бара. Yankı, срочно gitmeli adam taksiye binedi. Taksiye binedi. Yolda avariya boladı. Ölediler. Köp bol oturan şunaka случай. Последний случай недавно болду. Toyota Sienna bilen bir Camry, короче, lop çakışadılar. 9 adam öledi. 9 adam öledi. Bir yerde içtinizler mi? Yok. Havarlarda ayttılar mı? Yok. Бар шунака случай, кто-то должен быть ответственным. Şu zada ответственным болмалы. Zadına karasan şunaka случайларын bol oturan sebebini görsen adamlar bilet tapan yoklar. Bilet, обычный bilet tapan yoklar. Poyza или же самолета. Beslem. Rus tapmadığı üçün inediler gidediler. И в основном hazır şu günkü günler, sentyabr ayları, это студенты. Studentlar gidip bilet alacak olanlar. Bilet yok ama Aşkabad'a varmalı. В любом случае. Nimşe dediler, taksiye binediler. 4 düğene, 3 düğene binediler. Yerkeli случайлар болып oturan. Hem mezarın içinde страшный zatlar, то, что реально авариялар болып oturan hiç kere aydılmadı. Hiç kere aydılmadı. Yine Türkmen News yazan, также nemalı? Kronika Türkmenistan, Azatlık Radyosu oku oturan bolsanızlar. Neticede şu zat izarla gelsen az yollara hem geri gidemiz, потому что yol bolmadığı için avariyalar boladı, katta çukurlar boladı. Besleme. Самое плачевное вот şu zadın içinde тоже то, что halkı sagatlar. Sizler sagatlar. Güzel. Daha обычный adamları. Такой комментарийler. Так здесь ne? Yapın sonuna ayttı de. Hazır gelem. Теперь смотрите. Много ne şurada zatlar yazılan da типа президенттің какой-то карындашы тоже basılıpmış, zat edipmiş. Yine şu günkü günler Taşavuz'a 4 reis var. 4 reis samolyot. Adamlar 120 manatlık bileti 500 manattan alıyorlar. 500 manattan aladılar. Это neçəsə olar? Это почти что 4 essek kımmat aladılar. 4 essek kımmat alıyorlar.
Soň zat poyuzunkinem также 65 manattan biletin özü bolsa zattan aladlar. Как вам сказать, 300 manattan aldılar. Oyam проводникtan. И şöyle men ünüsüňize çekjek zadym. Hazır bir sekund. Короче, где он? Сейчас, секунду. Еще одна проблема связана с билетами на поезде, dedi. Их накрученная стоимость. Даже те, кому повезло купить билет без нелегальных наценок, короче, платит больше, чем может без проблем перенести бюджет средней туркменской семьи. На сайте Туркмен Демир Yolları указаны тариф всех маршрутов. Караңлар. Скажем, билет в плацкартный вагон поезда Мары-Ашхабад стоит 16 манатов. Это вот примерно зыңды, да? Караңлар, вот здесь подчеркиваем, да, и слушаем. 16 манатов и 50 тенге. Но при покупке вы узнаете, что платить надо 36 манатов 75 копеек. Откуда берете лишние 20 манат 25 копеек? Оказывается, из дополнительной накрутки, в которой выходят страхование 25 копеек, сервисные сборы 7 манатов, постельные принадлежности 5 манатов, уборка 3 маната, Wi-Fi, вот это самое интересное, 5 манатов, Ким gördü? 5 манатов. А вот цена на плацкартные билеты реальные и накрученные на поезд Дашауз-Ашхабад, тариф 23 маната 10 тенге. Цена с накруткой 43 маната. Теперь давайте мен түркменче шуну полностью айтайын. Примерно Марыдан Ашкабада 16 манат болса, 16 манат тарифында язады, көресең, 16 манат. Все, барасаң, 16 манаттап, кисеңне 20 манат чыгарасаң, ular senden 36 manat sorады. O bile bratan, bu kalanı nereden geldi, ben ne poyun ol. Sen bilet kesende şu anda yazıladı. Senin biliyorsun, beredlere biliyor. O üçün bir төлейkenin son 7 manat bilme servisini sboru bile, ben так и не понял. Son страхование, ben bilmem kanaka страхование 25 tengeye bolu biledi. Страхование тоже var. И yana nima var? Уборка 3 manat. И самое içinde вот это противное Wi-Fi 5 manat. Qaysi biring? Честно, qaysi biring zatta vagonda вообще poyezdda zat gördüңүзлөр? Ималы şu Wi-Fi. Gördüңүзлөр mi? Yok. Yalan. И еще у yalanın üstüne sizlerden pul aladılar. Представьте себе. Aşağı ülke giyip sen 55 manat плацкарт, 70 manat kupe. Купе самая проблема, да, Туркменистанда, реально bizlerde. Потому что вроде бы да bir 5 adamların gözü üçün 5-10 kupeni satadılar. И kalanı плацкартта сатадылар. И все, потом начинается вот это переполох билет bilen. Sizlere нелегально сатадылар, да? И это Туркменистан. Nime dep bir buna kanama bir nime Türkmenistan'da vakti gördüm bar Wi-Fi. Давай YouTube'dakiler nime dedi?
Aleykümselam. Yani bir de yazıplar Wi-Fi işlemedi YouTube'da. Wi-Fi реально işlemedi. Yok, это порожняк, это yalan. Ben вообще не верю в это. И мен онлайн işlemleri var ha bunların. Ona emin anım. Онлайн işlemlerine emin anım. Может, karanlar, может, давай честно, я не буду врать, да, ben sen aydaslar da, может, sen Aşkabatskilere emez. Ашхабады не любишь или, блин, постоянно Ашхабада айдасаң. Нет, ребята, Ашхабады интернетом бар. Ашхабадта много что есть, то, что калан 4 vilayetте yok. Düşündünüz ha? Şunun için Ашхабадский прописка деп köp men TikTok'larda göremem. Ere ya Ашхабадский пропискалы men o Россияда var ya problema. Я сам москвич, ты откуда? Приезжий dediler ya. Именно şuna отношение edip başlayan adamları göremem ben. TikTok'larda. То, что там sen Çarşoğlu. Также bu hükümet şuna yol ver oturan, чтобы bizleri приезжий etmek için. Girmek problema. Turist ettiler de kalan 4 vilayet Aşkabat'ın içine. No Aşkabat любой yere gidebilirdi. Любой yere girebilirdi. Biz problem girediler axı номері bilen. Но sen öz paytaxtına geri bilmirsən. Ну дело не в этом. Суть суть не в этом. Суть знаете в чем? То, что nem üçün bizlerin обычный vatandaşlar bilet alıp bilmediler. И давай özümüzden günü axtaralı da şu bilet alıp bilmeyen adamlar Pus el-ele durub bilmediler də. Pus şu zat aydı bilmediler. Ne üçün sen bizlere bilet satan yok? Ne üçün direktörün yanına girip bilmişler? Ha? Türkmenistan'da искусственный дефицит создавать dediler. Bilesizler? Уборщица, обычный vokzalın уборщицасы bilet satadı. Обычный уборщица. Kana mihman alalım kana. Aleykümselam Murat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayda hemen çıkamam, oturmam, vaxtınızı alamam. Buyur. O yüzden Wi-Fi, bu orijinal Wi-Fi emez, bu o yüzdeki Wi-Fi yani özünün saytı var. Özünün saytına giresiniz, orada skaçını, videolar, kinoları var orada. Efendim, özünün videoları var. Şoları görmek için yani internette gerleşmek için hemen sadece içinde var da görmek için. Ben kullandım, ben köp gittim. Pravanlikten aldım, ayttım, işler yok desen dedi, yok özümün saytı var, giresen şu sayta. Social sayttan kullandım desen dedi. İçindeki bakinoları görüp desen. Bu hafta şu 25 manat aladılar. Online internet demez bu. Tipi offline ama şunun içinde kinoları var, kinoları görüp desen. Rus kinoyan var, Türkmen kinoyan var, multiplaran var. Загружены zatları, onların загрузка eden zadını göresen, doğru mu? Aynen. Yani şu Wi-Fi dediği, yani şu zat şu. Ama Wi-Fi online bize internete girmek için Wi-Fi yemez. Ha. Şu zatını kullandım. Şuna açacak oldum. Yani hazır kaydandır da tamam bak uçasedendir işlemedi. Bu sayta giriş için yani soramadık olsa bilmediler. O sizden belki bilen çok az indi bildiğiniz, doğru mu? Yara, вот indi şöyle yazı tuttular da hazır. Sen ne doğru ayda otupsan. Karanglar. Опять-таки ben правильно aytdım. То, что онлайн emez. Это не интернет. Düşünesem. Bizara mine avtobusa minemiz, самолета minesen. Там же такая же херня, понимаешь? Там загружены затlar и все. Sen в интернет girebilir misin Google'a, doğru mu şu yandan? Aynen. Теперь Ama вот şu Wi-Fi'de bir şey zaten çünkü kullanmadılar da Wi-Fi'ye ne şu zaten şu. ну, вот. И это не считается. Şöyle yazıptılar da.
Wi-Fi içinde. Значит, я прав. Но kara по сути da bilet kanda alasan. O sen köp gittin de bileti kanda alasan. Türkmenistan'da. Online programa giremem, programda alamam. Aha. Ama bazen oladı Sroşin gitmeli Taksim'e gittim. Eğer yok 3-4 günden gitmeli Karaman ya saray ya olmasa bak zaman bir tane prilajeniyası var. İkisine hem karantin yer var olsa oradan alattım. Olmasa Taksim'in takside gittim. Realini alıp olamış onu. Düşünmedim. Realini alıp olaymış onu Atamurat. Sesin gelemiyor. Bir sekundu. Kabul ettim ama. Alo. Aha. Boladı. Ben alattım ona. Taş suratları yan var. Ben kötü gittim Aşkabad'a. O yüzden problema yok. Bazen tamam yer yok. Çıkarttım taksiye takside gittim. İkança biletin bakası Atamurat. Biletin bakası kança olsa aynı fiyata karttan alattım. Kartın numara bakıyor şu anda. İçine telefon SMS at gelekte patıracağız. Edip ben bilet keserdim. Sıkıntılar yok. Eğer boş yer görelim. Şu boş yer var mı? Ya Allah'ta probleması yok. Çünkü bilesem Atamurat, sen spokojno ayda tutsan da bunu. Sen az Turca'da doğru mu Atar? Sen Turca'da doğru mu Atar? Sesin zadada oturan. Sen Turca'da. Da, понятно. Bir yerde gitti. Gitti Atamurat. Gitti. Ne var? Probleması var mı zadında? SMS ya da tuttu TikTok'tan girip çıkıp tazdan girsem yanılmadan ya haber otan. Kara Ataş, честно da bizler bilemiz ya Turş'ta Türkmenistan'ın kassalarında satılmıyordu bilet. Eğer de barıp sorasan ben Sunay'dayım. Barıp kassadan bilet sorasan aydadılar. Şu gün için bilet satılan kassada. Erteye bir gün için online almalı. Kassa okey satmadı. Online programı var. Online alasılar dedi. Son mesela ben bir gün gideceğim. Yer var olsa Kasıray'da da o yer var. Doğrudur. Eğer yer yok olsa yok dedi. Ben Oço'ya durdum. Yani şu Meltem Dangül'e havar geldi. Aşkavada gitmek var. Oço'ya durdum. Pasportlar verdim. Yer var. Problem. Toka plaskart. Çok sim dedim. Ne olsa şu. Değişmek olsa hem arzan adını taksiye gitsem böyle 250 bin var hatta. Onu benden alışıp plaskart kaç hatta 40 neçe manat mı? 40 manat şeylerdi. Plaskart'ın gidip gidelim daha mantıklı. Atar. Bıraktım da. Aha. Вот смотри, давай birbirimize aldığımızda realni gapleşemiz. Hadi yaşas TikTok'ta açamam. Prilajen yani. Dostunun mesela son hafta demem ben hazır bilet boş çislava bilet alıp görkezemem. Problem yok. Boş çisla var olsa ben bilet alıp görkezemem. Sıkıntı yok. Ben köp aldım gittim. Sıkıntı yoktu. Şimdi bir yarım yıl yurt dışındayım ama oradayım. Şu bir yarım yıldım. Problema yoktu. Аташ, вот смотри, знаешь, как получается? Один ты, бір sen, у тебя все ништяк, а другие люди врут, значит, получается, да, Атамурат? То, что онлайн işlemedi. Подожди, bir секунд, я тебя же выслушаю. Значит, sen açak болопсан, то, что sen онлайнда постоянно все работает, никаких проблем, а кассаға барсан, hatta даже sana kömek edediler, düşüntürediler, что и как. Adamlar Türkmenistan'ın içinde makara почти что bir 60-70% o 30'dan demeyin de 40'tan geçenler internet imeliğini doğru düzgün düşünmediler. Desem всего лишь imo ullanadılar. Это раз. Во-вторых,
online tamam приложениясы бар. Приложенияны вокзалın içinde так настраивают, что sen не можешь купить его, понимаешь? Просто-напросто senin оплата geledi ya. O sen забронировал номер, там от 5. ряд, купе, скажем, 3. zat или 2. номері aldın. И все, ты его окей, и оплата просто ötürmedi. Sen оплачивать de bilmişsen. Sen опять-таки заново начинаешь. Adın, familyan, yılın, yenenlime, o bu. Ben gördüm приложенияны. И sen когда оплата gelende он не берет, братан. Что ты? Sen смотри, вот ben köp gittim desen de, sen biznesmen mi? Biznesmen mi? Evet, ben Ministersa bir ilk ayda 2 kez 3 kez giderdik İgna için. Zavodda işlettim. Şimdi Ministersa'dayım. İgna Polat'taydı 2-3 kez göre giderdik. Ay başında, bazen ortasında, ay sonu giderdik. Bilet, короче, şu almak zorunda. O yüzden alsam bana arzan. Sebebi birinde verse bul, birinde vermekte zavod. İkisinden giderdim. O yüzden kayısı arzan şonda giderdim de. Ama karan yani şeye bazen aplata girsen aplat etme diyelim zanı var. Doğru, ben Türkmenistan Airlines programmadan ne yapacaktım? Aşkabat'tan İstanbul'a bilet alacaktım. Türkmenistan'da baktım, Türkçe'nin biletini özüm aldım. Kança 4.000 neçe manat banka yatırttım şotuma. Ondan karttan çektirip bileti özüm aldım. Şondan sonra Türkçe'ye geldim. Türkçe'de baktım. Yine birlikte tanıştılara bilet gerek. Çeriz Türkmenabat, Aşkabat bilet almalıydı. Aplat'a gelemez Rusya'da 20'de. Aplat'a gelemez Rusya'da 20'de. Baktım olay yoksa. Bunun bakana gerek oldu. Almalıydım. Yine olay yoksa. Bile işleyen bir dostu vardı. Ona can ettim. Aydım şunda Aplat edibilem yok desem. Bu bana aldır eski. Yani bende şey yok, başka da işle tuttu. Şu ana kadar sıkıntı programda. Yok, вот здесь теперь подожди. O dostun aynı senin şu yanda yazan şu именно şu bakağı aldı mı? Şu yandaki duran bakağı aldı mı? 46 manat. Ben ona şu yanda kaç olsa şopulu geçirdim. O çerez internet bana bir de kartına mesaj geldi. Sen kartından şu ayrıca para yatırıldı şunçadır. Макара, теперь смотри. Ну, Атамурат, кара. Вот давай вот честно гэплешели. Вот смотри. Sen hazır хочешь убедить не только меня, şurada oturan adamları, yani benim platformda oturan adamları, то, что никаких проблем alıp oladı da. А те, кто реально alabilen yok, оплата edebilmeyen gidip elden aladılar. Bilesen mi? İli же через online başka birilerinin kartına 3S bakabilen tölep aladılar. Ular yalancı ama seninki doğru bol oturan da. Это так получается. Online'da şunca summa dese şopuldan lişini al bilmedi online. Yok sen подожди. Макара. Все продается с рук Türkmenistan'da. Düşündün? Вот нигде не нашел, hiç yerde tapmadın. Последний inaка это проводник. Düşündün? Это же проводник. Doğru mu? Yok ben saklaştım bu için ama işte otanda ben uverin. Ben sebebi alattım işletti. Problema yok. Sonra Tursu'ya gelip alabilmedim. Ama dostum aldı. Yani ben öz telefondan bir de atamın telefonuna şu an aydık durdum. Bir saat uğraştım. Atam telefondan olmadı. Bilinmedi nimeden sorun çıkardı. Karttan para alacakmız ama apata geleden Zagursk'a dedi. Burada şu anda aşk kabul edildi. Все, sen nereden alasan son? Hop подожди. Bir sekund. Sen son nereden alasan bileti? O tanışınam yok senin. Atamurat senin tanışınam yok. Sen bileti nereden almalı? Tanışınam internetten. Или все, yankı ситуация, смотри, yankı ситуация, она не меняется, öyle bilen yok. Все, не можешь купить. Yankı bunların demir yolları приложениясынан alabilen yok. Sen, какой выход из ситуации? Sen bilet almalı. Все, кровь из носу sen gitmeli.
Karaşan dedi biraz, bir iki saatten belki yenemişler, yine Paprovic etti. Selam abla, vokzal biletler verdi. Şu güne gidecek olsa şu güne bilet satar ama gelecek sonra через интернет. Kanda alasan şu an Atar. Вот Atamurat, kanda alasan? Вот ты мне скажи. Paprovic göresen yine başka insanların telefonu üstüne kimde var şu programda. Nim üçün sen şu söz aydı bilen yok Atamurat? Nim üçün sen şu söz aydı bilen yok? Brat, 30 mağda alıbilmedin mi? Gidesen, 150 mağda 200 mağda satın alasan. Şu da aydı bilen yok. Benim tanıdıklarım var. Dostu kartı var. Dostu şudatlardan bilet al, biletler gidip biletler tanıdıklarım var. Az emez. Bunlara bence ne demem. Bunlar Paprovic'lik böyle birinde olmasa birinde balbon buladı. Şu ana kadar sıkıntı toka hiç yaşamadım. Bilet alacakman var ama Turçar gelende bir gezek oldu son 2'de. Bunda kara, значит, смотри, Аташ. O yüzden sıkıntı yok. Аташ, кара. Самолет это вообще, bilesem, это вообще, bilesem, kassadan alan adam yok. Ben 39 yaşım var. İnan bana, ben Aşkava'da aeroporda barıp kassadan alıgören adamım emas. Также Tursiya biletleri satanda adamlar kassadan всего лишь ya 10'ta ya 5'te adama satırlar. Kalanı hemmesi через посредник satıladı. Это раз. Во-вторых, смотри, senin az açacak zadın, sende Atamurat'la tanışları var eken, o приложение işlemese karakandı buladı. Kassaya barasan, через online dedi. Okey desen. Bizlerde yok bilet, toku через online. Okey desen. Barasan, oturasan, iyi alıbilen yok sen. Все, приложение скидывает seni. Beren yok, beren yok da sana, satan yok. И в конце, вот в результате tanışınam yok da, и sen что должен делать? Пешком, piyada pешком mu? Çarjova kaydasan, или же Çarjov'dan Aşkava'da gidesen, или же taksi minesen. Taksi binersen hiç Taksi. olmazsa taksi binersen. Okey, taksiye minemiz. Tamam. Okey brat. Давай Atamurat. Taksiye minemiz. Yollarımız kanday? Просто bizler eğer de İçeride platni yol var. Benim ben kanca. Benim Tecen'den Aşkava'da gittim. Yok ki maşan. Kançası 65 manat mı? Şuna kadar zattı. Anem için o platni Atar. Anem için o platni Atamurat. Platni yol indi. Ne için? Radar yok. Yol temiz, taze yol. Belki pulunu çıkarmak için. Şöyle burada par masraf etti. Şu yol açıldı. Platni. Atamurat kisesinden etmedi ya. Ataş bana kara bratan. Ну, sen тоже заехал, да? Канака компания kurduğunu, и на чьи бабки они построили это? 2 milyardı onun zadını, 2 milyarda kurdular. Почему платно? И ним için, okey, platını açtılar. Nim için bu besplatnını onlara yoklar Atamurat. Neçe adamlar öyle gidiyor oturan. 100 binler öyle oturan. 100 binlere minler öyle oturan. Minler öyle oturan. Ama bizlerin havarımız yok da. Sonra ben cevap vereyim mesela. Cevap verirse ona adamlar da var. Ben prosto demek istediğim şu uygulama. Ben şu uygulamadan kaça elime ettim, bilet aldım. Plus Wi-Fi'ye, Aydın Wi-Fi'ye şunda geçtikte ben girip gördüm. Özün siz yetin. Şu da айтмау için girdim, uzatları ben hiç kellemeye bağırtmadım. Ну, кара, desem, я вот так скажу sana Atamurat. Да, может, sende şonaka sıkıntın yok, sende probleman yok. Но основная часть населения, yine şu bilen problema и çünkü gün şu zadın üstünde köp pul işli oturan adamlar var. Düşündün. И bu adamların hakkına giredi Atamurat. Şunun için sen da может yalan göplüpsen, может doğru aydıpsan ben bilmem. Но за всех не говори, вот Atamurat. Вот я тебя вот прошу, да, за всех не говори. Почему? Потому что bizlerim Türkmenistanlı, benim Çarjovlu, вообще Türkmenistanlı da. Ben bilemem tuştu bizlerde 32 yıldır da
şu problemamız var. Prosto plaskarta alasana. Plaskarta alanda şunu hep kelleni çıkarıp karıysan o adamlar koridorlarda yatandırlar. İlle bir hatın geledi elinde yükü bilen bir mama hatın bilet yoktu ben provodniye söyledim şu ayağın ucunda oturayım dedi. Desem ova. İlle sen ben beçelerim bilen Aşkavada gidettim. Ova. Klinuzda otupan bolanza bir hatına yer verdik bize. Ellerindeki çumadanları bilen yer verdik. Beçemi yanıma aldım. Ova. Короче, распределить ettim emmesini. Hatın şu yanda yattı. Şu bilesem bir yazı emez. Это постоянно. Вот şu постоянно bol oturan zat bizlerde. Atamıram. Yok tamam ona pazar yok. Ona pazar yok. Sebebi ben gideyim diyem her hattım indiler bilet yok. Bir boş koyka koydu. Yattı şu yerde ikisi bile koykada. Şuradan son Marı'da mı bir yerde bir hattımdan geldi. Ayıttı bu benim yerim. Söylemiş olsunlar. Ha, şu bir bileti iki adama satadılar. İki adama satmadılar. Ayda var ya içeri şu bilen şöyle gidesem Marı'dan son yer veresem Marı'da mince katın yine var. Provanya'm yatına çıkardılar. Kuruzmağa gece deydi. Bunlarım yatan katın yine geldi son gecenin içi hemen yatam yok. Şöyle telefonda Wi-Fi yaşandık kilolar uzman. Bunların şu Skype'ın kilolar görür uzman. Geldi katın yine son turuz bunları ular turdu yer verdi katın yine ya. Katın yine geçti yattı ularım. Koridora çıktı oturdular. Şu yerde masanın üstüne kellesini koydu yattı. Allah çok. Yine şu zat sen neçe yıl oldu gelenine? Bir yarım yıl. Bir yarım yılda. Kara nime alkaladılar? Biletin bakası примерно neçe manattı? Çarjovashkova. Suratına girip sıkışotları var. Öyle girip ayıtmasam bir başına. Tamam. Yine примерно da şöyle 60 neçe manat sonra kapatır. 60 neçe manat. Ben zadda karadım 47 manat 50 tenge şuna karak bir zadda. O kalanı var ya 47 manat neçe tengeden sonki pulu. Это оплата за что? Okey, yani düşüntürdün sen 5 manadı ova tipi как бы ova offline değerli de ova. Eşlöt mu? Atamurat. 50 manat dep yazlar. 50 manat emez. 47 manat neçe tenge bolmalı. 50-48 manat yok 47 manat neçe tenge. Ama barıp kassadan alacak bolsan alanında ova şunaka uslugaları var eken. Уборка tamı ова постельные принадлежности, короче, bu в поезде Wi-Fi есть, Atamurat. Есть, оказывается, hormatlı izleyiciler. Wi-Fi есть. Aha, Tazal'dan gelse. Atamurat. Kara, teper 47 manat dedik de, doğru mu? Yok 41 manat 10 tenge. 41 manat 10 tenge plaskart. Aha. Kupe plus plaskart tam 25 manat 50 tenge. Kassa abaranda. Kassa abaranda. Bilmedim ben kassadan almadım ki hiç. Hiç almadın. Yok. Aldım. Bir yezek sroçin gitmeli oldu. Daha önce vardım ama ne помню kança aldım. Bir yezek gittim. Sroçin daha önce gitmeli dedi. Şu gün bilet yok programda. Vokzala gittim. Şunda aldım ama ne помню. Kança verdim. Sebebi 4 kişiye aldık da. Bok dedi. Klauzun yerine 4 kişi gitmedik. Bilet olsa gidelim. Hemimiz aynı yerde bir boş bir var olsa.
Şöyle yazıptılar yine kupa 52 manat, короче. Но, кара, суть такая. Кара, это, bilesenmi? Şunaka brej açadılar. Şunaka brej açadılar. Kassa bilet satadı. Определенный satılmalı bilet satadılar. Bu yani приложениені var ya, onların adamlar kim kontrol etse, şolar şunda dediler, что sen просто satın al bileyim, sen gidesen elden alasan. Düşünün. Определенный adamlara, pulunu töleyen adamlar aladılar. Понимаешь? И самое вот противное Amazon'ın içinde, представь себе, Çarjov'dan Aşkavada sroçni gitmeli oldular. Adamlar 2,5 milyondan aldılar. Понимаешь? 2,5 milyondan aldılar. 4 de bilet. 10 milyon pul boladı. Düşündün? Hazır indi avtobusam var. Ben orada vakitten ne помню, bartım yoktu ama 4 aydan sonra işte avtobus kalkmadı. Daha öğlen saat 8'de giderdi, geçti saat 7'ye vardı avtobus. Uyan bilmem ben birkaç işin içim anlat ama ona alıp gittiler. Bu gün aydı tam da aradı kurtarmışlar. Gitti avtobuslar normal bir de. Bana kara Atamurat. Ben просто bilesem nimeni açacak bolotman. Şuna kadar siz gerçekten ben bir de surat tapayım, bir de surat tapayım engelemem lazım. Давай, Карашаман. Ne yapacağız? Короче, дорогие зрители, ben sana şunu açacağım. То, что şu gün Türkmenistan'ın içinde hem зат искусственно. И как бы на твоем горе зарабатывают, да, Türkmençesi senin şunaka yaman situasyanda kıynalı oturan vaktin yine hem üstünde pul işlediler. Mesela sana bilet gerek mi? Ya samolyot biletini вообще ayda oturman. Это katastrofa. Uçup gitmek, bizler Türkmenistan'dan bir yerden bir yere uçmak, это дорогое удовольствие, вот честно. И потому что bilet alabilmişsen, обязательно senin tanışın olmalı. Alacak bolsan. Bu ayda oturan sisteması Atamurad'ın bu sistema это просто, как вам сказать, Китайдан satın alınan программалар, они сами контролируют это, да? Понимаете? Как хотят, так и продают. В любом случае. Şunun için, и даже bilesizler, вот интернет dediler de, internetten, online'dan al dediler. Я вам так скажу. Интернет и Türkmenistan şu gün это несовместимо. İnternet deyende почти что 2 milyar mı IP adres yapıldı? 2 milyon mu? 2 milyar mı? IP adres yapıp nime ulanasan o yanda o? Nime ulanacak sen bu internetin içinde? Обычный, hatta ayda bana yani şu hazır bilet meselesinde adamlar kösenip yürekler o. Bilet yok alabilmediler adamlar o. 10 esse 5 esse kıymat aladılar. Samolyot ayda bana o. Bakası 10 manat bolsa 100 manata satadılar. Sen Aşkavada uçu gidi gelmeye için обычный просто bilesem sen bir aylığın yarısından köprağını vermeli bolasan. Просто samolyotu uçup gelmeye için Aşkavada Çarjov'dan, Taşavuz'dan, также и Марыдан амбара. Марыдан чуть-чуть ближе, да, арзанрак можно как-то найти. Тоже кыммат, очень кыммат. Taşavuz Çarjov вообще айдот, он вообще дорогой. Айдот bana 120 manatlık zadı 500 manat edip satadılar. Это что, нормально, блин? И еще içeride Makaranla, вот этот запретlar var ya, zapretlar. Gelip sen her stansada mentlar geledi, dakaputsa dediler o. Sen yesi лицом не понравился, блин. Alıp düşediler seni.
obısk dediler. Как bu sen terroristek bara. Чё за, блин, такой ментовской беспредел bara. Еще, bilesizler самый противный emazadın içinde. Блядь, sen alıp düşürdüler mi? Все, bratан. Senden взятkan, вот bitta bahane edip seni düşürebildiler mi? Все, bratан. Sen onların kuruçoğunda. Edebileceği işi bilesizler mi? Düşüren son o seni maksimalini saklayacak oladılar. 10 minutluk, 15 minutluk остановкасы болады ya, любой bir zatta, poyuzların. Seni şunu saklaydılar, что ene indi yürecek vakti ova. Böyle alay 5 olmadı atar gittiler ova. Sen böyle kança bosayan bermeli patamış senin yükün şu yanda, senin ya eğin başların, dokumentların hemen zaten poyuzda durar. Понимаете? Yine şunu ikide edip vamaga dediler bile. Ne politsiyskileri zaten stansiyaların. Mesela nas çilim obısk dediler. Obısk dediler ki senin zadını sumkanı не имеют права. Ну окей. Eğer de sende запрещенный подозрение болмалы, что-то должно быть, да? Поголовно dediler bunlar. Просто есть лицом, yüzünde şram bolsa, elime tek sakal bolsa, все. Sen считай, sen попался. И попался на деньги, понимаете? Еще aragam çıksayan, блин, onu alkaladılar, блин. Еще alıvam gidediler sen racing'den demelde şu poyuzdan düşürüp alkaladılar. Şunun için просто семечки грызть, да, и элементарно семечками çaktırmıyorlar. Реально çaktırmıyorlar. Но karanglar, блин, вот несправедливость, да? Hazır bir sekund. Nadi. Вот несправедливость, да? Senin семечкаңа karıydılar, çırptın mı yok mu? Hemme zadına dakaputsa dedi. No. Koridorda yatan adamlar var ya, biz biletnik var, biz onlara hesap demediler. Onlara göz yumadılar. Ne için? Потому что проводниği tanıdılar, проводникle ortakta işlediler. Проводник ne bir şey dedi, gören zadını onlar aydadı. Yani onun sağı boladı, bunu sağı boladı. Salam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hadi. Alişir ağa, yaxşı mısınız? Şükür hasta. Siz soramalı, siz kendi. Aynen doğru söylep otursunuz. Lakin ben size bir zat söyleyeyim. Biz tarafta ağzıbırçılık yok. Korkadılar. Ağzıbırçılık etmediler. Yür gittik, şunu söyleyik desek yak korkadılar. Adamla korkmazlık gerek. Aslında hemen bir köpçülük bolsa YouTube çıkardılar şunu. Lakin bizdenkiler etmedi. Ben de tekstilde işledim, fabrikte. Bizde de şunu dinlerdi. Gitemiz, davay başlıkaka gitemiz, konuşamız, hemmemiz gitemiz deyimiz. Gitkende gitemiz dediler. Karasan hiç kimse yok. Korkak yani. Adamlar korkak. Öyle. Ya. Aslında bizimkiler aç. İşe girecek bolsan para aladılar. Yani Rus okuluna verecek bolsan para. Hemmesi para. Lakin bizimkiler doymuyorlar. Aslı aç adam hiç buladı. Doydurup olmuyordu. Bu zatlar demediler aldı şu işçileri, pagon verilen, vazife verilen adamlar. Aylık az bek koydular. Bizərəm şöyle gelinmiz, aylığımız köp olsa şöyle gelinmiz bizərəm. Doğru. Ben takışa geldik. Saklaşıyoruz siz bilen, hadi. Hoş geldiniz hayata gün, değil mi? Hayata gülüm. Buyurun, sizin ne fikriniz var? O için ağzıbırçılık gerek. Doğru. Ağzıbırçılık olsa hemen YouTube çıkardı. Şuna kadar ne bir şeydi boladı? Elementarna, el ele, şu anda kaladlara. Karim tariqa ay sağ olsun. El ayçni forma bizlarını kıynal koydular. Bizde vakt yani çok Sesimiz yanlış. üzülüp kaldı. Ben şunu açacak bolamam. O şunaka situasiya oldu mu? Ses gelmiyor.
Az normalno. Yine şunaka situatsiya bo'ldi. 10 adam, 15 adam biletsiz kaldı. Nimşe etmeli? Nimşelerimiz el ele bolup gidemiz başlığının yanına. Tapsın. Tapsın. Gitmeli prokuraturaya yazmalı. Ben %100 o verin. Dur şu vagonlar stoy gidedi. Ya gittiler şu gidiyorlar korkak. Ну, köp adam korkak bizlerde 100%. Это hazır yine bu sezon başladı ya, okul sezonu başladı. Köpüsü gitmeli. Sroçno barmalı. O nese kımmat aladılar. Yine Aşkavada barmalı studentlar, okuvchilar kim yine bir işi bilen sezon başladı. Yine o muğalımlar bir giden paytaxta zatlar başladı da adamların işi çıkkaladı. 2'te 3'te situatsiya var. Birinci situatsiya 10 esse 5 esse kımmat alıp gidediler. O birinci situatsiya. İkinci situatsiya taksiye minediler. Taksiye minen adam taşavuz bolsun, çarjov bolsun. Tamam taza yol kuruptular. Yana nima kuruptular ova. 5 madı kısamıza. Türkmen bizler o emmemiz. 5 madımız kısamız. Ova git bratan bu yoldan gittiler. Ova bolacak iş nime? Avariya boladı ya ölediler ya pastradat edediler. Понимаешь? Yol oңarmıdiler. Ова. Ну, суть adamı şu именно şunaka situatsiya şu zada itelemesinin то, что adamlar bilet alıbilmediler elementarına. No ağzını doldurup havarlarda aydadılar hava. Bizlerde yine demir yollar, yine nime yollar, hava yollar вообще даже комментировать edesim gelmedi. Потому что не каждому дано. Не каждый может взять зада самолета билет и uçup gidip bilmedi bara atывчай tanışıp olmasa. Ладно. Bugünlük Aynen doğru. bugünlük bu kadar. Spasibo Nadi geldiğiniz için. Ben İyi hasta yavaş. akşamlar. Spasibo geldiğiniz için. Подписывайтесь. Спасибо. Görüşürüz. Иншаллах. Rahmet. Tamam. Короче, спасибо вам, то, что geldinizler, послушали. И комментарий yazıpsızlar. Давайте мен TikTok yapın. Спасибо эмеңизе TikTok. Благодарю всех. Атамурат. Давай bu ezek edemiz. Bu ezek bu efirde gelesen. Понедельник иншаллах эфир açamam. Ben очень активный biri. С понедельника до пятницы mende efirler. Gel любой теманы gapleşemiz. Благодарю TikTok. Подписывайтесь. Теперь YouTube. Давайте прочитаем sizlerin комментарияларыңызı. Hurmatlı YouTube izleyiciler. И на вопросы будем отвечать. Так, сначала начнем. Алейкум салам. Так, сначала начнем. Murat Bürgüt degeni anasını verdin berekallah. Eyvallah. Kardeş size niye bilet? Bak hadi. Так, Türkmen internet karşı YouTube, TikTok işleniyor. Türkmenistan'da işlenmedi YouTube, TikTok. Это 100%. Ашхабад, Москва, 76 рубль. О, это давно было. Так, İmo işleye. Başka zat işlemedi 100%. Türkmenistan'da neme üçün İmo işleyer, neme üçün TikTok, YouTube işlenok. Потому что hemme IP adresleri yaptılar. Facebook, Instagram zatlara белый список deyen zat var Türkmenistan'da. Только şona registriruется edip şonaka VPN alıp bilesen. Понимаете? И это дорого. Düşündüğünüzler eğer de pulunu çıkarabilmeyecek olsa yani satın alan adam это просто дорого болады и все. Скажем так. Онлайн nerede işlesin? 100%. Аташка
Аташканın götü güçlüdür bilinmem vallahi. Просто я не знаю da zачем врать? Yalan geplemeye gerek yok. Bu yalan geple oturan et 100%. Также ya ettim özüne. 3 gün 3-4 gün önünden alıp bilen bilet gidecek gününe alıp bolanok bolsa da 80 ya 100 manat bakası var. Hani üçün şonday. Это раз. Önünden değerinizem тоже проблема almak. 3-4 gün emez 15 günün önüne almayan problema. Потому что bana звонят dediler de hani gepleşemiz pишут şu problema de. Bilesizler mi? Брат, передай привет Абдулле, здоровья и удачи вам. Спасибо. Спасибо, Ямур. Альбек Калайсан. Спасибо. От души. Айбек Ходжа Ниязова sorup duran. Так, алейкум салам. Стукач болсаң, аласаң kasadan. Yok, bence pulun kök bolsa alasan kassadan. Ova. Pulun kök bolsa iliyem связин kök bolsa alasan kassadan. Так, билет, проводник 100 manat, открытый gidye 200 manat yapıp gidye. Пожалуйста. Ya da attın ay. Maksat yadadan bolsam ova. Çık отдохни. Yok. Çık отдохни. 52 manat. Бляды, все проблемы и трудности создаются искусственно только с одной целью. Обслуживание страха. Обеспечение безопасности страха. Первого человека. Полностью согласен. Полностью. Лайк, пожалуйста, basınlar. Давайте şurada 89 adam oturan 50 ta лайк edeli. Я вас очень прошу. Просто нажмите на лайк. Так, потом Алишер мен sana tel edecek. Bolyan edip bilemok. Ne edip? Çıkmalay efire. Efire. TikTok'a подпишись. Neyse ağlama. Kasa barmak gerekler. İnternet üstü kasa barmak gerekler. İnternet üstü bilen alıp bolyar. A sistema işlemese. Просто отказаться. Просто vermese. Просто tölemeli yerinde şu tölemeli yerini görkezmesi sen alabilmesen. Nimşetmeli. А o sistema ne? Upravlet ede oturan и также vokzalın işçileri şu sistemanı kuran adamlar они все на связи. И грабит народ. Kelleң бар ekan daşar yurtda näme körüň бар? Я вас не понимаю, вот честно. Именно şunaka ayda oturan adamlara nihira düşünmem bara. Вот sen nereden yazıpsan şunu? Ben 100% uверен, sen hem daşar yurtdan yazıpsan. Потому что Türkmenistan'da YouTube işlemedi. Перемещение в стране не дорогое, жизнь дорогая. И перемещение. То, что пишется, это для общего, да, вот у нас вот дешево, все можно жить, все в ажуре, но это все не так. В реальности другое. Все через взятку. Хэммезат. Абсолютно любой сферада через взятку bizde. И içeride yaşa oturan adama и жизнь тоже дорогая. Очень даже. Ya da tыңай чажу deyip. Şu yandan bolan soň ova пример getirecek olsam öz velayatımdan edemem. Потому что я там жил. Nereden almayın? Aşkabat'ta taksibe bilen yerim var, bilmedik yerim var. Зачем мне путаться в словах, блин? Так, автобус yok. Dine mara var.
Пожалуйста, автобус yok, только Марыга бар. Ашкабада yok. Потому что biladilar yo'llari. Eğer bir zat bo'lsa, o necha odam o'ladi, представьте себе, avtobusdan. По платной дороге он очень дорогой будет. Minemiler adamlar. Çarjı Taşaus avtobus yok. 100%. Online 48 manat 50 tenge. Eğer de alabilsen amatlı baka. Yalan sözleyesin. A sen bana обратное докажи. Al çek video. Вот так-то, 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 так-то. Нету такого, то, что sen говоришь. Давай. Vaktinde barsan любой vakt bilet var. Yalan. Men gengalyan. Munyalık ellen var eken daşa yapet toş. VPN bilen senem görüp olmaya tımıda. VPN bilen hem girip olmuş o. Интернет есть и неплохой, просто тормозит. Ой, блин. Ой, блин. А почему, вот, смотрите, караңlar, hormatlı izleyiciler. Benim yine şu videolarımı в основном Россия, Америка, Турция основная, да, вот. И Туркменистан тоже отчасти görediler, да. Даже я могу, mende zadım var, YouTube студиям var, да. Просто я хочу сказать, Туркменистан, он где-то в 5-м или в 6-м ряду стоит. Düşünesizler mi? В основном это Россия, Америка, Европа, Турция. Даже bilesizler mi? Nereden? Malayzia'dan göre ekenler o. Малайзия. Но Туркменистан, он где-то внизу. Понимаете? Onun için не надо, я вас очень прошу. IP adresleri yaptılar, все. Запрещайте Türkmenistan'da görebilmişsen. Yollar yaman. Doğru yollar yaman. Конечно. Yollar yok. Просто yol yok. Мары Чаржо, Ташаус. Ташаус Чаржо это вообще. Это все. Senin ходовойың просто зыңып, zada barasan, Ташауза barasan, обратно gelesen, прямой ходовой зыңып, таза ходовой basmalı. Машина. Так. Maksat, Yalkab sen söymengler. Doğru, salam aleykum. Polisidiňe neçe adam bar şoňa var şonu sanıya vagonda. Polis adam sanıymy? Nim üçin lişnileri aýtmadylar, berde lişni adam bar dep, o koridorda yatan dep. Nim üçin kem adam berde, bu pasajirlar nerede demidi? Nim üçin dolmadı demidi? Okey, ladno, dolmadı, o bilen okey, sorgulamasın, ama koridorda yatan adamlara nim üçin aýtmady? O perihodda yatan dep nim üçin aýtmadylar? Ular охотятся за деньгами, им не интересует, кто что там. Дальше. Харазмдан салам. Харазма салам. Ва алейкум салам. Кандай брат? Шүкүр. Очень правильно, я соглашусь. Спасибо. Мощно, братан. Спасибо. Добрый. Эвалла. Алкоголь зло. Не пейте алкоголь. Продают специально, чтобы народ пил и деньги платил ментам как премиальные к ихним зарплатам. Алкоголь как смазка или топливо для государственной системы. Да, полностью соглашусь. Да. И самое противное во всем этом, да, Әмәкейинки de выпил, или дайинки de выпил, да, мехманчылыктан келипсаң, и сəni по ходу песни, вот, сағат 11, вот 10, 12, 11, 12 arası gidipsaң, семейный gidipsaң, чуть-чуть шатайсы, да, hiç kime ziyanın yok, и dur gel beriye, полицейскийлер geledi. Несмотря то, что yanında семьяң, хатының, бәчелерің səni budu dörgüt и забирать. Унижая,
Бәчелерин önünde, хатынын önünde. Избивая, eğer desen, о, ребята, не делайте, koy ver de başlasana, вот так, убери руку, поговорим desene. Они не буду. Заламывать dediler, бәчелерine hem karamediler. А sen попробуй погонный yer. Все, türme. Или же, pul veresen. Обязательно откупаться etmeli болады. Не пейте, шоның үшін, вот этот алкоголь. Салам, салам, нирдесен шумат. Нирдесен шумат. Турцияда. ТикТок girmeli mi? TikTok'a. Мен в основном YouTube. Здесь спокойнее, здесь аудитория адекватная. А ТикТокта банят, там справедливости нет. ТикТок тоже продажная шкура, да? Шоның үшін мен уважаю YouTube. Кстати, подписывайтесь и ставьте лайк, пожалуйста, хотя бы 20 дәл, здесь 18-да durу kaldı. Столько людей сидим. Yok bolsan ey. Sen benim efirime gelip bana mı yok bolsan ey diyorsan. Забери. А? Да. Удивительные люди. Onda артистлер нирден гире Инстаграма? Хороший вопрос. Они платят, зарабатывают, понимаете? Они зарабатывают. Hazır her bir artist Türkmenistan'ın içinde demişler dediler. Они рекламу делают. Düşündüğünüzler. Они делают рекламу и шо bilen бәрән пулын çıkaradılar. VPN'in. В чем смысл вашей деятельности? Вы хотите, чтобы народ восстал, чтобы переворот был в стране. Этого никогда не будет. Хоть одно восстание, народ против главы страны. Ты помнишь, и в истории такого не было. Давайте я вам кое-что скажу. Как вас там? Ваган Арманович. Я вам кое-что скажу. Да, было. Да, если кровавое что-то будет, да, ну, если народ восстанет, да, они готовы сделать так, чтобы, скажем так, они готовы перестрелять, да. Ну, видели это в Казахстане, да, как было. Вот это, когда Токаев во власть пришел, мы видели, как там вот это называется, не СНП, вот это объединение российское, я не помню, как это называется, но не суть. Они готовы. Диктатура, Türkmenistan диктатурасы тайын. Адамлар ат өлдірмeye. Düşündünüzler? Надо каким-то мирным путем вот это все сделать. Главное, чтобы люди начали говорить. Чтобы люди осознавали, в какой жопе находятся. Что так жить нельзя. Хватит. И я просто информирую людей и общаюсь, делюсь мыслями. И комментируем, и разбираем все темы и все новости. Sen tel eder yalı problema çözen mi? Вот, проблема çözen mi? Ben, zat, министр финансов Türkmenistan'ın. Ben mesele çözeceğim. Что за, такие глупые понятия, я вас не понимаю. Максат, правда, глаза колят. Да, бычара. Это Москвада, lebaplı men. Yunus Berme, Alişer молодец, eden işine minnettar, братишка. Size minnettar. То, что оценили, то, что есть такие, как вы. Адекватные люди, спасибо. VPN bilen senem görüp Oli Alişer. Лично adam bolsa pul bar. Лично адам болса пул бар, короче. Ну, вот здесь я не понял, честно это.
Türkmenistan'da iktisadiyet düzelmese hiç kim var mıydı? İktisadiyet düzelmedi. Запомните, потому что hem zat искусственно düşününüzler. Stop adamlar hiç kanaka revolütsiyaya fikirlenmesinler. Strogo nanı bilen bolsunlar. Nanını zarabat etsinler. Aç kalmayın den zadı koydular. Düşününüzler. Siyasatı yürede tuttular. Ama искусственный дефицит. Так. Что у нас здесь еще? Туркменистанда так. Брат, у меня такой вопрос к тебе. В Туркменистане такой закон есть. Это такой вопрос. Проверяет девушек на достойность в школе 11 класса. Да. Есть такое. Да, он узаконен. Есть такое. И про это тоже все, bütün медиа yazdı. Есть такое. Жаль, не знаю, я не знаю, как отреагировать на это. Хорошо или плохо? Хорошо или плохо? Не знаю. Не знаю, ребята. Не думал об этом пока. Брат, салам алейкум. Маредан Дауран. Эйвалла. Алейкум салам. Так, так жить можно. Жить не можно. Что? Так и жить не можно. Бороться за свою свободу. Так геноцид, Крым, вся вас сами никому не потребно. Выбирайте свое право на достойную жизнь. Ну, на украинском написано, да? Я отвечу так. Да, я с вами согласен. Да, надо бороться за свои права и за достойную жизнь. Надо. Обязательно надо. И чем занимаемся вот на данный момент мы, я и другие пацаны, и другие активисты. Я с родины смотрю и пишу также с родины, с нашей родины, а то, что не смотрят, не вина народа. Молодежь не понимает, а взрослым некогда. Загружены семейные и житейскими трудностями. Не верю, это вранье. Потому что YouTube запрещен Туркменистана. Оппозиция, правозащитниклар, активистлар, блогерлар, их очень много. ТикТокта ham бар. ТикТокта, да, нас видит, но они делают так, айтады бана, что почему мен ТикТоктан айрылманың пешінде, да? Но опять-таки бияында мехманал болады. Смотрите, ТикТок, они могут забанить, они могут купить, понимаете? Что платформа, она покупается и продается. За деньги все могут сделать. Шуның үчүн они сенин коян роликларың, сенин коян постларыңа вот это все они могут забанить. Просто биргиден шикаятлар менен, да? Шуның үчүн мен бул платформада. А то, что адамлар көрәсе келен yok, или вакыты yok, или люди не понимают, это сказки. Это нормально или унижение, как ты думаешь? Давай на этот вопрос не сегодня буду отвечать, да? Ребята, это сложная вещь. Это очень сложно, но никто не имеет права. Никто не имеет права bizden kızlara değmeye. Enesi бар, атасы бар олардың. Сен школ бол, башка yer бол, нахер. Идите вы к черту, блядь. В Казахстане
Да, в Казахстане, в Узбекистане было восстание, но в Туркменистане история не была восстания. И сейчас, и в дальнейшем не будет. И без вас народ знает ситуацию в стране, не молчать, но молчат и будут молчать теперь. Не соглашусь, не соглашусь. Это ваше мнение. Имеет ли такое мнение быть? Да. Но это ваше мнение. Так, здравствуйте, где диктатура, там и нет закона. Закон вообще у нас yok. Здравствуйте, здравствуйте. Türkmen bilgi devletleri ne olacak? У вас иншаллах, все будет добро. Иншаллах. Иншаллах. Аллах велик. Türk devletleri olacak. Украина так люди не идут. Братан, ты читаешь как первоклассник. Смотри, как тебя Мекан Арсланов. Кара, я читаю нормально. Лесен. Когда слух eshittirib o'qasam, да, bo'ladi shunaqa, переплетается. Ну, не идеальнее, да. Фишка в этом. Понимаешь? Фишка в этом, то, что мен Ниязов вaqtida o'qidim. Среднее образование. Просто, знаете, как, давай насчет этого, да, в каком-то вот реально брефир, да, вот насчет то, что я как читаю, как говорю, понимаете, не политик я, понимаете, шузады обсудим, отвечай. Айры, час обязательно, что мы итрамся. Так, честно. Привет, честно, натыкался на тебя на платформе YouTube. Ты правильно мыслишь. Спасибо. Луи Пастор, спасибо. Братан, я того же мнения. СПС это унижение. Да, читаешь нормально. От души я тоже скажу. Благодарю. Йо, эке, элементарно, реально окап пеленгзога. Смотрите, я нормально читаю. Нормально. Но давай мен Арслан, Мекан, давай bunu başka bir обязательно зада koyamam эфира. Обязательно про это поговорим. Теперь, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, менің үшін это важно. И спасибо то, что şu geldinizler, комментарий yazdınızlar. Həmmənizin elinize sağlık. И если кто хочет стать спонсором, да, просто что янда зат бар, teşekkür, у кого-то есть там поддержать, заходите и поддерживайте. На сегодня это было все. До понедельника или же в воскресенье мен экстренно ачаман, у меня есть хороший материал, будем обсуждать. Или же будет у меня подкаст. Короче, посмотрим. Спасибо, Сляра, то, что поддерживаете, то, что вы со мной. Я рад. Без вас, честно айтсам, без аудитории. Просто, білесіздерме, и диктатор никто. И также блогер, активистр. Мы с вами. И вы будьте с нами. Благодарю за внимание. До следующего эфира. Пока-пока.